Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezwa updated ngesitethi zakho la eMzansi, ungakhohlwa ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngibuyile ngizokhuluma ama-teaser Uzalo istory sithinta uSbonelo, izinto okumele uyilindele kuyo le nyanga yawo August. Before ngingima-teaser ngibuyile Sbonelo ukuthi uSbonelo kugcine kutholakala ukuthi uyena wa-hijack imoto kamngani kama wakhe uFlava. Ugabsileke benawo Nkunzi abanga happy ngesenzo sakhe uSbonelo bagcineke sebefuna ukufonela amaphoyisa. So kuma-teaser ngibuyile baveza ukuthi uSbonelo uzoxoshwa uNkunzi emzini wakhe benaye kuNomaswazi and baphinde baveza ukuthi uNomaswazi benaye kuSbonelo bazohamba ke bohlale kuma wakhe uNomaswazi uNjinji. Okunye baphinde bakuveza kuma-teaser ukuthi uma wakhe uNomaswazi uNjinji uzocela ke peace between yena noSbonelo. Kuzothi makuhamba isikhathi yembuyela uNkunzi uzogcina emxolelile uSbonelo, kodwa uSbonelo kuzoba nzima for yena ukuthi accept ukuthi ubaba wakhe umxolelile because uzobe ebuza imibuzo eminingi ukuthi ngabe ubaba wakhe uphekwa njengoba ke sheshe yamxolela lezi zinto asezenzile. So baveza ukuthi uNkunzi ngathi exolisa uzobe semakhaya endlendle uzobe ekhuluma naye kuSbonelo efonini and ngaleso sikhathi uNkunzi izobe zimkhalela le emakhaya endlendle ngendaba yakhe ke noMkhosi and futhi uNkunzi kuvela ukuthi kuzomela eshadise le emakhaya. Okunye abaphinde bakuveza mbuyeli kumathiza ukuthi ke uSbonelo uzokwenza adume ngakho uzophinda ke futhi ebuyele kubo ubugebengu uzozama ukuthi ehlangane naye uNjeza ukuthi ke besebenzisane, kodwa uNjeza ngeze yizweke le ndaba, kodwa uNjeza ugcina ke evumile and baphinde baveza ukuthi uSbonelo uzohijacka enye imoto lapha kwaMashu and baphinde baveza ukuthi uNjeza benaye kuSbonelo bazophinda ke besebenzisane naye ke unyawo lo oyiphoyisa. So ngovala lapha embuyela amathiza ethathinda istory sakhe uSbonelo ngizophinda futhi nguye namanye amathiza ngu-update ke futhi ukuthi ahlahle yini futhi okumele uyilindele lapha kuZalo. Kodwa ngovala lapha amathiza etha namhlanje cetha ungakhohlwa ngibele ukuthi usubscribe and ulike, angithi ke nje mbuyeli danke ngiyazibongela.